Voin October ni kwa sang ni somni pali hian Mizoram Journalists Association General Headquarter le Home Department ten Nongtlai Press Club a one-day seminar on cybercrime program bosaya he huna hian Dr.Lorrain Lalpekliana chinza advisor to Chief Minister le Nongtlai is bill to MLA ni Bokchon kholian ni in hun aman pui Dr.Lorrain Lalpekliana chinza chuan internet hian masona tamtak athale thalolam athen mek ti ta langin amang tu te confirm kor thiam atul le ani atia Mizoram nge ya po internet kal tlangin social media sang manna alur le a hei wang hian internet kal tlanga inbum na le poi khoina chungchang hriat chian atul thu soin social media mang thiam le mang tangkai te chon sum le pai thok chokin eizon na thatak po an nei nge ya ma se achazong mang tu te avangin ram le nam poin na satakin atuar thei ti shet apoimo thu asoi ani kholian chuan social media platform sang chu hlim hlopna nom chen na le mi social na tan manna atam le ti ta rangin hei hian nakin loka thu boilian tak min ortir theitu din muna min siam ti hriat atul le thu soin cybercrime chungchang hriat chin no awanga imbumna a hluar le ni ti a hriat thu atarlanga Dr. Lorrain Lalpekliana chinza chuan internet mang tu te cybercrime le cyber laws hriching turin kalkhom te acha a internet in ramri khamchin anei lo awangin mi bum tum le sol rong bolna na mang antamti hriata film kur apoimo takzet ani ati Dr. Lorrain Lalpekliana chinza chuan dan thatak zom hi cybercrime la ka film na thaper ani thuta rangin abik takin Information Technology Act sang hi panga zirchian atul thu le zom atul thu asaya Mizoram University in kumsang ni somni pakhata azirchian na annei atanga alandanin zazera somruk pakhat point pali chawin IT Act anthriat chian thu tar langin advisor to CM chuan cybercrime chungchang inzirtina nei thathi thil tul tak ani atia Mizoram Sarkar point cybercrime hi angai poimo le a Chief Minister nge in seminar on cybercrime ko honna aneya Sarkar in cybercrime laka mizomi puite anhim theinan thei top acho zel donani ati MLA chon longta nge po internet le social media mang antam hle ani ti ta langin he seminar kalte an poimo takzet ani ti asoya mithiam jok ten zirtina thatak an pek chu uluk takangai thatu le midangte zirtir chong theitu ni thau turin kalkhomte somin du sakna alan ani voin seminar hian phusil rambo se president MJ general headquarter chon kai hruain puel visal thangzola longta district MJ president chon kalkhomte lomna thu asoya pu gezo thampara general secretary MJ general headquarter chon report toy pe in pu jeremia vanal machuana deputy SP cybercrime chuan cybercrime chungchanga hriatu sang zirtina pe in zona le chana hun man ngal ani bok pu jeremia chuan cybercrime police station na complain andon zong za asom saritang somre person hi chu poisa imbumna kai noi ani thu asoya tlak niam lam ain punlam apan zel thu soin misual te po chedan an thak vezel thu soin an chedan achangkang ve tial ani ati cybercrime report theina number 1930 toll free helpline ani a he antiglai point he number a hian cybercrime chungchanga report du kan nei ani chana report theya he 24/7 duty anom reng ani tin cybercrime police station number hi antiglai point akol thei boka cybercrime police station number hi 6909316531 paruk pakwa bial pakwa pathum pakhat paruk panga pathum pakhat ani hengba ka hian cybercrime.gov.in a hian antiglai point complaint athelu thei bok ani